an lá céine bhfuil Ceatharlach ina míochta Luimneach i le ceannis Ryan Cahar. Seo chuamh tuairisc ó bhí hála Tisláán. Limneach fáinach an son cabhair na gcluiche sa chéad le áfach go bó. Sna gírig é sin haspáintear clár na scór. Ab bhá déantaigh Maeve McNamara an son bhfuil seantar cúlín an count san na meitheasteach an chéad scór seanóna ag Limneach. Cansa búilte goman na muir ag fearre agus ag idir. Haran Trasnán scór maithan son ag Deborah Murphy. Slach sa Luimneach. Roisin Bailey Tamáin chun tosaigh oscailtí inis ó sa córamach. Bailey fóstadal bhfuil sí sásta leis an cúlín. Tá sí sásta. Obair bhahan son ag Roisin Bailey. Agus seachún a ríiste déanta go maithan son ag Rachel Siar. Iireachta teachta isteach sár cúlín ag Siar. Kennelly for sí sár cúlín sa chéad le. Beidir níos leis a gitóg an countsa. Ibrithe isteach agus scór an cléthe ag Iris Kennelly. An count on a mirror stray agus Seinnteoir Nash ag Ceatharlach ag Garristeach an sa Sinead Hayden chance an count ag idir meisteach sa líontán. Maeve O'Neill is tóla ag idir. Seach ó fada le Ruth Birmingham an captain Carú Nóman fácha có. Deis beidir an captain an count slána isteach ag Ruth Birmingham cadé mar críoch an son. An Crave tucha lótha I raing ag Cahar ag Ceatharlach dénis siad céúra go madan anna críochar fadar fad. Ach ag idir iad a bhí níos fearr héana seachta Ceatharlach nád a sé ag Limneach.